اوا باشه که یوسف بله مامۆستا باشه. تمام وشان هدیه دست بکر اما 3-4 دقیقه 5 دقیقه می دست مجاره بکن مامۆستا. من چون مامۆستا باشن بریم دست باشه وشانه چاوا خباته و چواد چه باشه اون چاوان باشه که گوش صاحب سپاس دکم مامۆستا گلک سپاس جبو ناب او قاسکارو باره ود و منشکند و نتبلی برنامه ما بون استغفر الله رجالكم كيف خشيه جبون برنامج باش تالي برنامج ودبا گلک سپاس مامۆستا گلک سپاس. ون حال استانبولن بله اسطنبولیم بله مامۆستا اوکی از این دست پی بکم نه. تمام وسا باشه كيكو بله بله مامۆستا باش. دقیق دن ملیک از دست پی بکن وشانه دهیم. تمام سلاف کردی حزین عزیز بینرین هجا وکی اون زنن کردی خانه قدمی دست به رزوشان انکریه ایروژی به مجاره که گرینگ ام پشوری ونه نوه وشانه ما دوشانگریه کردی ده رولان و بوهاره پیشی سپاسیا مامۆستا سلیمان چویک دکم کو دناب او قاسکارو باره خود منشکاند و بو میوانه ما مامۆستا سپاسیا و دکن گلک سپاس مامۆستا. اسپاسیا ودكم كو او اسكرما ميوان ميوان بونا ميجي parça kişkar mine az keyf خشي beştar bol yani گلک سپاس gelek مامۆستا. مامۆستا بریم دست به وشانه بکن yani وشان باوی که اینتراکتیو بمشه بینرین عزیز وشان نزی نیف ساعتی وان و بدومه و پازه دا که داویه جی پرسه و هبل چته دونه بنویسینن از اوام پرساناج مامۆستا سلیمان چویک را بپرسم او جی و حول بدکو ببرسوینه. بله بریم دست وشانه بکن دیسا وکی اون زانن لروجلات و روجاوا گلک کرد د پیواژه که زحمت در واسطه به دوازم ابرش ببیر بینم و جبوان پرچن مجی آرامی و آزادی دوازم. مامۆستا از پیشی ام دوازن بکورتاسی و ناس بکن سلیمان چویک کیه شکی داره هندکارن کرده جیانا خو و بیجن مامۆستا. بله اجي تماشاوانا وتوا جدلو جان سلاف دكم هبيد دكم برنامجي خوش در باس به وقت تجي پیشیگو اجي تخوازم ببیجم که در روجلات ناوین در چهار پارچه ولات ما آرامی چه به حضور چه به انسان ما راحتیه ببینن بسالانك ام روشي قال خرابتا در باس دكم بيدكم او روشي ما خراب بقدم ام ازاديه خو ببینن انسان ما آرامی و خشيده بجين وجبو فيجي طبيعي شرط لازم طبيعي انسان ما دبي جهود حزبكن كيف وان جهود راوره نتوبنا خو كتبنا خو لسر هر بارتي فراكسيون جماعات طريقات هر تشتي ببينن افتشتكي طبيعيه شرط ملت بني بزان كتشيا ملت شوا مرب تشا وايد ملت مرب شوا جمي ملت خو حزبك ام بيجن دقارو كيفيدا يكوني قالك بخازن انسان بو كردا تشتكي باش بكا كيف وان ورا كردا مالوش خراب دا درباس بن لبروي خمجين بن بقى حرن
هیوی دکم هر تشتی خو ام لسر وی تشتی آوا بکن یعنی چه فکر دبه چه ایدئولوژی دبه چه جماعت چه فراکسیون چه پارتی دبه بدن علیکی مرف جهود حزب که کیف عملا جهود راوره انشالله و مامۆستا gelek يعني ايوه شتات قالك تشتك مهمه وهيبي لكم كنت قاشتن دي جيجن في استيجي لو شما ارام بقى ام بيتشتي بيتر سيرفي تشتي بفكره ام بيتر واتشتانا بيك بينن هيبي لكم او تشتاب بقى وقت بقوا اسخا بدن ناساندر از اسي خوش دياربكر تشيرمو قيمه ما ندا ساليا خدا ام هاتنا ميرديني نافندا ميرديني دا زاروكيام درباس بو مكتبي خو حميم ميرديني خواندن چند مكتب دا مخوانديه دبستان دا مخوانديه لسه جمهور خلاص كر باشي از هاتم اسطنبولي فاكولتا راگهاندنه yani İlo Navi İletişim Fakültesi ve Şahri Basın Yayın Yüksek Okulu bu Marmara'yı da mıkhand و مردين داجي tabii أوكم يعني شالا كي مالكي ما هون أو كي ما هون هات مستنبول يجي الفيدري زانيجا خلاص كر بشتي زانيجا خلاص كر نود دي هذا حشتي من هذا زانيجا ما خلاص كر نود دي هذا شيء ما داش بنو بهار كر بيشي وشان خانه أبابو باش يجي كوارد كتحف مشوندا جبه وقتی بس 3-4 سال از کارین باری به علاقه دارم. ساعت خوش مامۆستا سپاس شخوام برفرەیی بەسا نوبهارێ بکن و wê pêvajoya avakirinê bikin. Mamoste yani pirseke min din viya we heye gelo we çawa biryar da hûn tevlî weşangeriya Kurdî bibin yani çi şert û merc bandor li we kir arast atmosfera avakirina weşanxereya nûbiharê çawa pêk hat ez dixwazim bi hûrgilî hûn behs bikin yani mamoste. نوبهار وكا امبيشن اكيبك يعني غروبك نوبهار يعني نوبهار دردورك يعني نوبهار امبيشن هفال هناك مثلا امبيشن برشا افاخيا لكن وكا اكيب نولد هذا ما وشخنا افاكر يعني ازنها برشا وصاحيا كم هفالي ما هنا وكا دردورك نوبهاري المصابي جمعيه نوبهار طبي وك امجي زانن بيشتي دولدي لوري وشانغريا كردي قدقه بو يعني او دما صالين نوديدا اف قدقه رابو قال لك وشخانه افابو كوفار دركتن نوبهار جيت بي اتموسفيرا ام بيجي صالين نوديدا او قدقه كنا رابو ماشي نوبهار افكر وقت مو قبل بيشتي وك وشخانه مدس بكر ما اداري دا نولد زياده ما جوت ما هي درجي ما هنا كوفار نوبهار دركت وكم زانن هم نوبهار هم ناوي كوفاريه هم ناوي وشاخانيه دوي دميدا طبي حوالي اشتا بليار دان نبو وشاخانه وكوفاري ابابكن حوالي كل سر ام بيجن مثلا كردي دا لسر زمان حساسيات وان هبون ام بيجن انديشه وان هبون لسر في مجاري او انسان ام بيجن دخشت الخبات كي بكن تشكي بكن كردي الكردي بأواكي قاس إمكاني وخا قاس درفتين خا نيوخديتيه بكن هوالا بديارك وسامة دا ماقو هم يمي كوفارك درخن همش يمي وشان خاني كي بنابي نوبهاري أبا بكن ما وساكر يعني أو دمك كان خرابو طب يعني علي أو كذا نافذ متكفل التفرات هم علي سياسة روش خرابو علي أم بيجي مثل يلا روش خرابو بكردي متني كردي جيمبون تجربة إنسانة تنبون عالی املای دا گرامری دا استاندارد کی وسا امبیشن وک ایرو تنبو و اف روش وی اوی مگو امکارن چبکن موک وشا انا پیشی اواکر پاشی کوبار yani tabii Armanç habun diye noktada yani mesela çima tişteki wisa merv tefekkür merv eğer hassas ne merv ne mijali da dilevi ne işe kareki wisa nake ماشي روشا كزماني ما خلقي ما تلابو ما قلت ام تشكارن بكن ام كارن وكا وشانغري يعني بيركي حافظايكي افا بكن زماني قاش من دابونيش اسيميلاسيوني باواكي بباريزن وين ياتي طبيعي ما داس بس داس بفكر وك ما قو يعني ودمي نوبهار تانينا وشانخاني يجي افابون كوفاري يجي دركتن ويعني ام كارن بيجن بتايبتيش الاسطنبولي بون تبيوان
مجلس اسطنبول دست پیشی وک وشاخانه پاشی وک وارم دست وشانه کر. ساعت خوش ماموسته. سپاس ماموسته. پکی از نوه نوباره مراتک ماموسته. یعنی اف ناو چاوا و چما هاتل بجارتن. خدای سلامتی بده عثمان آبی ما عثمان تونش ناو عثمان آبی اوی ناوی نوباره لیکر ناوی نوباره ویدانیه نوبهار جی کتاب احمدی خانیه ده مدرسه دا مدرسه کردان دا کردستان دا کتابك جريزيه ام بيجن بشتي قراني وبشتي مولودي او تيقان يعني بشتي قراني داس نوبهاري لكن نوبهار وك فرنجا عربي وكرمانجيه كتابك بتشوشكا اما ام بيجن ذات وك ام زانن احمد خاني اگر ام ديواناوي شريويه بلاغوي حسابنا كسيبر تركيا انا يك مموزينه يك عقيده ايمانيه يك نوبهاره نوبهار ناوي خوش كتاب احمد خاني دقرا اف كتاب بالصالون كتابك بتشوشكا حجمي بتشوك اما كتابي دا مدرسه كردستان دا وك كتابك ريزيه يعني هر فقيه كنت مدرسه دا خوانديه مدرسه كردان دا اف كتاب جي خوانديه يعني وك ام بيجن فرهنگك عربي وكرمانجيه ناوي يجي خوشه ام بيجن يعني بهارك النويا ام بيجن او كتابك المدرسه دا قالك مدرسه فقيه مزانن اف برتوكي واحمد خاني جي وك ام زانن جي ادبيات كردي دا او كي قالك بيجي كي قالك جرينج هيا وك مجو كاكي عثمان اف نافا البشار بي تكليف كر اف نافا جي وك نوبهار ما البشار ما قبول كر پرواش ماموسته گلک سپاس. ماموسته هدیه دیم دست مجاره کرده می بچگی کور بچن yani به مساعده و بجی ماموسته yani وجی وگود 33 سال 35 سال کو نوبهار سر نگاهی و باوایی که دومدار خبات دکه اف 35 سالا وکی کرونولوژیک از دوازده من بنرخین ماموسته yani رولا نوبهار دوشانگره کردی ده سالن نوتی حتی 2000 بچاوایی بو و پیشتی 2000 حتی 2010 از دوازم وکی قناع که با خبن پیشتی 2010 وکی جنابه وجد زانگین کردی آوا بون بشه کردی آوا بو و مدیا جواکی پیشه کدن چالاک بو پیشتی 2010 و شون و او 15 سالن داوین حتی 2025 جی از دوازم با خبن yani وکی سه قناخ ام بنرخینن به مساعده و به جیبا مسته استغفر الله كلامك بله ما مسته yani سالن 2000 نوتی و پیشه که دسپه که بحث کرده 2000 نوتی نوتو سیاوان نوتو دیا دا آبابو نوبهار حتی 2000 روش بچاوایی بو yani بری نوبهار نزی 5 سالی از باورم د چاپمنیا کردی د بیدنگی هبو به تایبتیش بو باکور yani بیدنگی هبو پشتی کمارا ترکیه آبابو پشتی 5 سالی 6 سالی او بیدنگیا و دست بو وشان گریا کردی کری yani او سالن 1990 و حتی 2000 وندکارن بحثا کارو خباتین نوبهاری بکن زحمتیه و کشای همه وکی سردم آموسته پیشتی نوتی دیم سر 2000 با آخر آموسته از پیشی وقت دست بک سیگورتنا بکم نه وقت جمهوریت پیشتی که جمهوریت آوا بود zaten yani ام بیشن کوارا هری داوید وقت جین تخویا yani ام بیشن پیشتی جمهوریت ترکیه zaten توشان بکردی در ناکرن yani ام بیشتر سیاه بجمیری حتی سال 60 تشتكتنا يعني بيجي هذا كم زمان تاني او مسانتر الشركي دوشينا الى اليورتي ديال بكري بشتي ام بيشن قانون اساسيه شستيجي بشكل حتى شيء بدوي دميغات تسي كوفار در كافن قالتي يعني وانا مثلا مي كان تشتي كردي در كان بنابي دنك مثلا بيجي كوفار كيات بيدري الشركه كردي انا اما حتى صار شستي يعني وقت بيجي جو دوا دمادا تتشتنيا يعني zaten zaman kanuna kadar yani بقانون قداخه كن الزمان اخفتن يعني وقت تشيروكش خلق يا تشتاتي بلكي اما افنت تشيروك يعني انسان يكون خبر دانه ترى جزاسي دانه يعني انسان يكون بيجن چارچيه دا زمان خبردار كان خبيه درجه انسان دني بردن
yani xeberdana nav bajêr qedexe bûye. Yani eva tişta insanê ku bîranî nada va tiştana derbas dibin, nifşê îro ra va tiştana belkî îro nikarî izah bikî, derve xeberdana Kurdî qedexe bûye. Îja salê şêstî pêve em bêjin bi şekî rehetî çêbû wê demê sê kovar derketin dwana da tiştê Kurdî filan ew bûn. Weke em dizanin pêncî û niha şêst û niha şêst û heşta da salê hefteyî da fraksiyon Partiyê Kurdan ava bûn îlegal em bêjin Partiyê Kurdan ava bûn ava partiyana weke bülten tişmiş derxistin yani heta salê heta dozê îlonê 10 sal 11 sala da em bêjin weke rojname weke kovar weke bültenê partiya tişmiş derdiketin dwana da tiştê Kurdî hinek hebûn yani min çend hebî wan jî min dîtin wasana zarok min dîtin dwana da tiştê Kurdî bişekî hebûn ama vana weke kovar weke rojname bêtir bültenê fraksiyona partiya bûn avana dozê îlon yani ve çaxê mesela min bêjin çend pirtûk jî çend ew jî çapû mesela xebatê Bozaslan pir girîngin yani sê çar pirtûk çapkirin memuzîn û em bêjin şerefname û alfaba Kurdî em bêjin çapkir wekî di mesela weşanxana Komalê û emeşe rizgarî kovara rizgarî çend kovarê di derketin wana da tişmiş hebûn fakat wana weke em bêjin ew kîbûn yani ekîbek grûbekî partî fraksiyona bûn ama çeşitli wan jî gelekî printin hebûn yani çend roman çend kitêbê wisa biçûk çapkirin 12 îlon hat 12 îlon wexta hat ev tişta weke ew birî yani tamamî kokten birî yani tiştekî her tişt qedexe kir û qanûnen ku digel ku di qanûnê da sal بري قد خنبو دونزي إدولي أف قانون قد خكر يعني وكر أجا جزء زماني فرمي نبا زمانك الدولة الناف دولة الدنيا ده زمانك فرمي نبا حتى فرمي زماني يكم مش العراق çünkü العراق كردي زماني فرمي دويمو قلت أجا زماني كي زمانك فرمي يكم نبا لتركيا وشان في زماني قد خيا yani Kurdî qasd dikirin ew tişta tabii çünkü eger bota zimanê fermî me bota Kurdî Iraqê zimanê fermî diyeme îjar 10 sala ew tişta neqet nebû li Tirkiyeyê yani ew wekî hûn jî dizanin naxwazim dirêj bikim Kurdê me çûne Ewropayê bûne mültecî li wan ara dest bi weşana kirin mesela taybetî di Swêdê Rönesansekî 10 sala çêbû kovar derketin nûdem derket kovarê din derketin weşanxana roja nû jîna nû em bêjî derketin APEC îrodayî devam dik APEC weşanxana Kurdê Anatoliya navîne gelek weşanê xweş jî dike ji vê derê wan pîroz jî dikin mesela hêj devam dike ji vê derê weşanxane û kovar ava bûn ewana ronayiya xwe dane vê derê yani dane em bêjin Kurdên Bakur dema salê nûdî me dest bi weşanê kir ewana nimûnê weke nimûnê gelek baş dikêşiya me derketin ez dixwazim di vê derê de bahsa celadet û Kamran jî bikim terî sala sîwdîtiya da em bêjin Sûriyê هوار و رونایی و سرک درکتن اوانا گهل شامی مثلا پیجو هفت جمار هوار درکتیه اوانا جی بنگه که دانید بنگه که گرامری دانید کو اجرو امجی و گرامری تعقیب دکن کرو گرامری شوپینن yani her çıkas em bêjin Türkiye ew tişta qedexe bû jî li Sûriyê bi hawar û ronahî û stêrkê ewana rewşenbîrê çûn wê derê bûne mülteciyên wê derê li wê derê dest bi weşanê kirin mesela kovar derxistin pirtûk çap kirin mesela havalê pirtûkçî çap kirine wek min got îja ew tiştekî li Ewropayê bi taybetî jî Almanyayê jî xebatê baş çêbûn fakat bi taybetî li Swêdê xebatê gelek çêbû baş çêbûn ewana ronahiyek dan me nûbihar jî û weşanxanê Kurdan êdina jî dema salê nûdî de dest bîkarî kirin li ser wê mîrasê ji wê mîrasê îstîfade kirin ji wê mîrasê em bêjin sûd wergirtin û karê xwe kirin yani weke me got em bêjin salê nûdî da piçek dirêj bû biborin salê nûdî da me dest kir numune bu sal pêşiya me hebûn fakat li Tirkiye vana zaten qedexe bû nedahatin Tirkiye me dest bi weşanê dema kir weke min got pêşiyê min got weke weşanxane bû paşê jî heft meşûn da me dest bi kovarê kir nameyê ku ji me re dihatin nivîsê ku ji me re dihatin gelekî wan Tirkî bûn destpêkê da çend mehê ewl da piştî ku em bêjin salekî derbas bû ew bû êdî nivîsê Kurdî ji me re hatin yani hatta yani ew nivîsê ku dihatin mesela destpêkê da gramera wan îmla wan gelek şaş bû xeta bûn û bi ziman û bi Tirkî jî dihat Tirkî jî dihatin zaten me tercüme dikirin paşê weşan nivîsê Kurdî hatin yani demek şunda û demek wisa derbas bû ku êdî nivîsê Tirkî ji me re qe nehatin yani dema yekî telefon bikirayî ajî bipirsiya bigota mesela dixwazim em nivîsekî bişînim me bi
تایبەتی دخواست ما دگوت کوردی بنویسه ژمارە بشینە دگوت کوردی ئەمە نەباشە ئەی چاوا بکەم ما دگوت بشینە ئەم زانم تشت بێژی ئەم زمانی تا ڕاست بکەن قەت نەترسە وەکو کەسکی را خەبەر دەدی قفی وەکو ئەم بێژێت کەسی را صحبەت دکی بزمانی صحبەتی بنویسە ئەو تشتا ئیملاوی ئەم ڕاست دکن و نویس ژمارە وسا داهاتن یعنی چونکی حرفی ترکی نویساندن جامعه مثلا ببینید شاش نویساندن حرفی بیلو کردی دا بینج حرفی جدا هنش ترکی اوانا مثلا نزانی بون وانا وکا امبیش شی جامعه نویساندن ما وانا ترجمه اوت کردن راست کردن مساعد باشاندن yani 6-7 سال مدى بيشتي كوماديت كي إلي نويسي تركيش مرة نايل نويسي كوش مرتين نویسه کش براتیم پریوانج عالیه او که دایدی بچکی تکوسترن باشترن گرامر آما خوشتر بیا هاوکی خواندن کوار خواندن پرتوک خواندن زمان خشی راست کردنه ایدی نویسه وان بسا عالیه گرامر ایوا باشتر دهاتنش مرا سالی نوری دا و چاقی تابی و شانگریا کردی زحمت بو یعنی بازار که کردی و چاقی تنوی لوجیت نیا یعنی وقت احمد خانی گوتی قوی کساد بازار او بازار ما مخابل 3 سال کشتره دوام دکه zaten. Çünkü bu bazar ekçe bebe şart lazım. O şartlara neyinci bazar ekçe dabe çene bu yiyinci bazar akıbıhan çi. Vakidici vada mana الولاد siyaseten jî rewş gelek xirabû failî meçhûl hebûn insanek em bêjin Kurdî cara ewl bifikirin li Tirkiye rayadar bi awakî wisa em bêjin milletê xwe gihandinekî tişt metnekî Kurdî dibînin weke cina bibînin metnekî Kurdî dibînin لسر insana دبرن قراقولا لپرسین دکرن دوز بدکرن yani insana ne verir bu mesela bizim bu yaşanaki kurab garine ya jireda legarine bu bana bizim yaşanaki kurdi bir tane dibrin pırs dikrin çmat ve dikini dibrin qarakoli bu sadık gelek numune musahana yani revşa siyaseten ji khrabu ali nayleji khrabu او ali imlayı tekustur bu baştır bu tabi روش سال نوری بسابو tabii روش yani bir şey. بله مامۆستا سپاس دکم ji bo salên notî du pirsê me hene mamoste we pirsa yekem heta 2000 mamoste ew 6-7 salan de ji bilî kovara nûbiharê çend pirtûkên nûbiharê çap bûn wekî pirtûk di bîra we de heye mamoste tam rakamı nikarim bêjim dora nede pirtûk çap bûn yani heda sali 10,000 ازویا بیشم اره یعنی وشانخانه پیشی و که وشانخانه می آواکر ازویا بیشم وقتا هفت مشهور کوvar درکت درجه پیشی yani کوvar بهتر ام بیشم مگرانی دا کوvari ما هی جاره کی کوvar دو وشان bir zahmet bu yani çünkü mavi çağı bu kompüteri maddesi kadar nivisi yani mailtine bun tiştekine bun zarfa daş meradatın ya jib faksej meradışandım faksa dağıtın ya jib mektuba nameye meradatın مرود نیست آوانا او نویسانه یکو دو کامپیوتری دم ریز دکرن ایشار کوار در خستنا کواره که کردی همش عالیه نویساندنی و املایی و شاشیه بون همجی زحمت بود در باز کردن کامپیوتری بله پرتوک پشتی که کوار در کت پرتوک کتن درجه دویم یعنی سالی اولدا بله که پرتوک سالی 10,000 پیام پرتوک گرانی داوان پرتوک ماجی پرچه دبون پاس بله از ورم او قناغا سالن 2000 جبو نوتی پرسک منی دنه هی ماموسته تو قداخه و استنکرین هات باوی کی فرمی یعنی جبو نو بهار ماموسته جلا اولهیه به تو قداخه هات جنو بهار ماموسته وان سالن نو بله چند دوس و بون لپرسیجی در حقیقت چند پرتوکالا بون کوارجی و چاقی ام بیجن پرتوکک ما قد خبو مجازات دا او هم جزای حبسی هم جزای پردامه و پرتوک ماجی لپرسونه کی چاقی ویلا بکرن و کوارجی ام بیجن چند جارا ام بیجن وکا لپرسین تشمش بود دوز بنا کرن اوکی دا سر کواری چاقی تمامی کردی و کردیش خالا ندکرن محاطب ساری عبودا yani ne dukasın ser Kürtî doz vekirin ama kitêbê me Tirkî da doz me vekirin wekî dijî ew kê da em bêjin di heremê da welat da Kurdistanê da hevalê me çend cara girtin wisa ew kirin lê pisîn heqê wan da vekirin birdin qarakola çima vê kovarê belav dikin ev çiye çiniye falan yani tiştê me bi taybetî jî ez vêya bixwazim bêjim wê çaxê kovar yani em bêjin kovarê peryodik
ne veşanxane. Yani bu veşanxane maliye vekili dayine. Kovar işte periyodik şey emniyeti ve basın bürosu bu bura vekili dayı. Bu yani emişin gayret tepeyi daha jara çum hatın. Bir çare belgecmet kastın tevdidan. Şimdi çok kastın. Roja ku gotin mesela mi beşin belge lazım. Rojamı din dani sermasavan. Yani ev çıkana mı pir dikkat kır. Yani daha jara çume gayret tepeyi bir çare. Tiştek dukastın belgeye ki dukastın bir daha dilav ki paşi 2005 da حكومة أخ بارتي لا أفيا لقول قانوني أوروبي قلت الأمنية تشكيل صندوق على بك نحكي وأنا دان الصوج لغة يعني دان دوزجرا نعرف مثلا دوزجرا شاب أمنية أنا هر باجاري ده حزر بينجا بيفا ج أمنية ستاندن كوبا كوفر والسوريالي يعني بريوديك يعني بيجوانا أو أنا دان أوكي دان دوزجرا شاب أمنية يعني بصارين كو أمبيجن ما دسبي كده أوا كل شيء كوفر ما بردي قد كر يعني هم تشتهي صحابكم مثلا جانا تشتكي تقاشتم لو جادم داني سر ماسوان تشتكي تمامين يعني مي وقانوني و تشتكي امبيشن لما دوز فكر ابلجي يعني جعليه امبيشن مثل يعني كنت تسليم كرني دا تنبو ذات منيش تشكي مساز ببا ما بردي قد كردوان دمادا و ديساجي كرك الريبرسين امبيشن هافارا فابون هم سر كوفاري هم ترجي دهاتن امبيشن هي چنجرا دهاتن نافن دامه رودن işte digo tuva karime hatın uçilken işte bu sa çünkü var mı zeker yani emniyeti vi karime zeker aşı işte bu da hazır japı ve efta jwan gırtın dana dozgaran edine hatın çünkü hakimani hatın edine ma bu zaten batana me bu da hunç matı şey yani ben hasta سپاس مامۆستا یعنی ji bo qonaxa ewlî ji bo avakirina nûbaharê û agahiyên gelek girîng da spasiya we dikim. Mamoste salên 2000 û 2010 yani heta ew pêvajoya aştiyê didî li Tirkiye pêk tê 2010-2011 ew 10 salana çawa derbas bû nûbihar û weşangeriya Kurdî yani. Ama 5 daqiqe jî hûn wê binirxîn wê baş bê paş re me dest bi qonaxa sêyema piştî pêvajoyê û heta 2025 yani. بله يعني او طبي 2000 سال 2005 بشك امبيجن رحتي باوايا كي امبيجن مثلا اوروباي تركيا تقاس بكفا يكتي اوروباي يكتي اوروباي جوان شرط قاستن وقت قلتن هو او يكتي اوروباي جراهم فان شرطنا فانات شتنا بجيبين تركيا ويشاغي لغور داخوازي وان هنقاف افيتن يعني وقت مگو قاوا بلي مگو امبيجن مثلا كاري بريوديك جي امنيتي قلت دانا اوكي نمني وصا قالكن يعني امبيجن دانا دوزغاريه يعني وقت يجي وين دمي امبيجن از باور نيف ساعات يعني وقت امبيجن 30 دسب وشان كردي كرن نيف ساعات 15 دقيقه شو تشكي وسا دسب ساعه تشتي وسا قافي وري بتشوك افيتن يعني قافي وري بتشوك دمي افيتن بشكل امبيجن بهاتنا اخ بارتي يجي او انا يجي باوروبا الى دخلت كي او بكن او انا يجي باوروبا الى دخلت بكابين يكتي اوروبا وانا يجي شفان انتشار دخلت مكامكو لتركيا بشكل حتيه شيبو هذا معناه فقط طبيعي او اتموسفيرا صار نودي نشكي ابو يعني او تشتا دناف كده دناف انساني دناف امبيج رايداران دناف مامون دولتي دا او تشتا هي دوام ذكر يعني تسهيلاوي دوام ذكر ديسا ام جافي واندا مشروع مقبول نبون يعني او كده ام قصدامه اسكردا حميه قصدكم يعني وش غير كردا قصدكم يعني النقطه اجبروي او بشكل او صارنا طبيعي نقول صارين نودي لبون يعني وقت ام زانن صاري دي حصاري بيجي بشكل فايلي مشروجي اواناجي كيم بون نماد يعني الهرمي مثلا هرون انسان دهاتنا كشتن زي حصاري بيفا او تشتانا كيم بون يعني بشكل شكيا او تشتا او حتى حبكي ناف هرمي دا ناف ولاتا تشيبو صار ما وقت صار نودي لبون اما تسير صار نودي شي وصل انا بشكل دوام ذكر ثابي بيانات رادار الدولة يجي بشكل أم بيجي بحث براتية كرن بحث عشتية كرن بحث تشتي وسكرن أفناجي طبي بشكل جهني إنسان على دبو سبب الحتية دي ساشي أو أتموسفيرا صارين ودي هم طبي. بله مامۆستا تەنێ پرسێک me ji bo heta salên 2000 û 2010 li Nûbiharê bi texmînî çend pirtûk hat çavkirin mamoste teqrîben yani 2010 بله مامۆستا
يعني براستي ازبياجي استاتستيك بخام من نقل جمقه اره از باور حتى تقريبا كتشل بينجي حبرتوك شيبو چل çünkü پنجه ادخازم تایبتی بیا ببینیم ده هزار و دیا دا مکوور کرده سه ماهانه کوور ده بله. هزار و دیا پیفا بس حتی وی چهره هم بیشن بک ماهانه بو پاشی بکر سه ماهانه ملو پلی ویجی سه قات زیاده کرن مگرانی دا پرتوکا چهره yani ده هزار و دیا پیفا مدرس بله. پرتوکا جی کر پرتوکشی مگرانی داوان تخمین بله. کن دورا چل پنجی حب پرتوکی ما وی چهره چی بو yani جبرکو کوور ماهانه بو و ام قدروزی ضعیف بو کستنه بو درختنا کوواره کی ماهانه پر زحمت بو من قالو پرتوک چاپ کرانا yani şandına van tane posta u kargo tane haftaki bedigir icar nivîsandina wan xwendina wan çapa wan matbaa û falan vana tiştî wa mehkî la kovar nedidiye yani pir zahmet bû me nikarî bû pirtûk çap bikirana di salan da piştî ku me kire sê mehane her çiqas me rûpelê we kirine sê qat yani nod û şeş rûpel berê kovar sî du rûpel bû me kire nod û şeş rûpel icar bû pirtûka jî wexta me jî piçekî çêbû me wê çaqî jî dest لكن شوف نجيب برتك ما وشان حتى تخمينا ديش بري اره تخمینی یعنی لگوری سالن نوتی هفت هشت پرتوک بو رابوی چل پنجی پرتوکی یعنی 8 قد 10 قد پرتوک والارشیوا خو زیاده کری وشانگریا کردی او سبب ما كنا سي ما انا جميع ما بشكل وحديت اره ماموسته باشه ساعت خوش سپاس که ماموسته سالن نوتی و 2000 جبر خود درخست از دوازم پیچکی مورن سردمان نیست پیشتی 2010 ماموسته تدی لترکیه پیچکی روشه که آشتی پیکات او پیواژه آشتی وان حتی روژه و مدیا جواکی دی چالاک بو دیسا نکلمک دن کو بشین کردی زانگین کردی بشین کردی آوا بو کو اج یک جه درچیه بشه زمان ادبیاتا کردی ما 2010 وان لترکیه باوی کی فرمی بشین کردی و بون ماستر و بو دکترا و بو گرسه خوینرین کردی چقدر زیاده بو ماموسته یعنی پشتی 2010 حتی ایروین حتی 2020-2025 روش چاوا بو یعنی اتمسفر چاوا بو نوبهاره و لوشانگریا کردی ده چو گوهرین پیدا بو ماموسته yani etbeşi ya bibêjim tabii yani Türkiye asimilasyonekî pir bi şiddet heye yani Türkiye ku dixwazin zimanê xwedî derkevin ya da biparêzin şertê parastina imkana mixabin têra xwe tune ye tiştê ku hene pir kêmin yani bifikirin mesela bir milyona Kurd divê derê hene Türkiye ku em bêjin çap dibin Türkiye têne xwendin weşanê ku tên takîb kirin li gor nüfusê dema em qiyas dikin didin berhev ev raqamekî pir kême yani wek min got her derê Tirkî dibare em bêjin perwerdeyê dibare li kuçê dibare li weşana dibare her derê dibare fermiyet em bêjin Kurdî jî zaten weke zimanekî em bêjin tehlikelî zimanekî em bêjin xeternak daha tê dîtin û însanê me jî zaten zimanê xwe têra xwendin xwedî dernakevin însanê ku li Kurdî xwedî derdikevin însanê ku em bêjin Kurdî ji xwe ra kirine derd û dixwazin li Kurdî tişta bixwînin binivîsînin li Kurdî xwedî derkevin evî karî bimeşînin ser piya bigirin tev qehremanin ez bêjim ev însan tev fedakariyê dikin ji canê xwe fedakariyê dikin ji perê xwe fedakariyê dikin ji wexta xwe fedakariyê dikin ji malbata xwe fedakariyê dikin ji kêf û zevqa xwe fedakariyê dikin ji tatîla xwe fedakariyê dikin bi her awayî dema tu viya difikirî ew însanê ku li Kurdî xwedî derdikevin her boî her kesî dibêjin ti kes ji bo menfaatê vî karî nake ti kes ji bo ku bibe mebûs bibe pere qezenc bike ticaretê bike tiştî bike vî karî nake û diger vê tu ji perê xwe didî tu ji wexta xwe didî tu ji mesaiya xwe ji malbata xwe didî û bi tehlike jî heye pêşiya te yani sivê tiştekî bela musîbetekî ji dikû were serê te ji ber vê ez viya bibêjim şertê wan da parastina zimanê Kurdî gelek zehmet e îja ev zehmetiya ماموسته یعنی وکی جوان مگو هندره ما خوان ماموسته اف تسبیتی و بله yani weke em bibêjin diva îmkana da divan rewşan da Kurdî xwedî derketin tiştekî pir zehmet e dîsa jî ev qehremanê ku li Kurdî xwedî derdikevin hene em bêjin hezara însan hene ku Kurdî dixwînin em kovar em dixwînin kovarên piyasê dixwînin weşana xwedî derdikevin mixabin ev li gor reqamê nüfus me pir kême yani îro 10,000 pê ve wek ve got
باشين كردي دما فابون إنسانا وكان بيجن ثلاثة كردي فابو أناضول أجانسي فابو أم بيجن باشا كردي بدريجي فابو دوا لدبستان أم بيجن 4 5 6 7 8 هذا زمان كردي وك زمان كرد بجارتي هاد قبول كرن أم تشتابو سبب كو بشكل حياتيك ورا أوكي يعني چونكي دولت دما تشتكي كده شافي إنساني قلق إنسان هذا تركان دا جي كردان دا جي بشكل أو تشتام مشروط ومخابن قال كو ام بيش يعني اشتركي خلاص يعني دولتي كليه ما كانت دولتي تشتكل بعد ما كيما عرفت على لي خليتي بكم اواكي او رحتيا تشيبو او رحتيا تشيبو ببي نبي تسيلك بسر زمان كل تجيكر يعني مثلا بواجهه على سري ويشاغي هبو دبي دميلا انسانكو حيوان تقت نديتيات ناس ناكي هاتم قلت امجي كردن امجي امي كردي بخرينن امي كردي هم ببن برتقي كردي خلي دركتن مخابن دما بيواجه چاله سريه قضيه تكچو او تشتاجي 2 ساله وشاخانه كردا 2 ساله 3 ساله روشه قلق خراده در باسكم يعني ما مستوي چالي مثلا ترين دياربكر 5000 ما مستش خراتن ابتن يا قالك انسان ام بيجن الحقيوان دا ام بيجن جبر كتبي كردي تماما دوز بابون خراتن ابتن افتشتا bu sebepku insanı kullu ve şankhane kurda khalidat kave كان ببه أبي كي دخاندن وكا أو قط بوشو حتى دس سنة 6 سنة وشاخاني كرتات روشة كلا خراب تدر باستون جحد حزار أم بيجن إجدا بيبه حفظا بيبه بشكي راحت يك نسات شيء إنسان هاتن وفجريان هدي فجريان لو شاخن خنا بري وقت بقول يعني 10,000 11 12 16 14 دا جرك باشكو مشاري بشتي شاري هندك دركت أم بيجن أو مثلا بيفاجوي قضية ما مستشكى هاتنا بيتن كردي دي سابقة تشتكي خطرناك تهلكة هاتا ديتن او تشتكي روشاك وباشبو دي سابقة بري فقريان بري بلكيش بري يجي خراب تربو علي كده عزبيشم يعني اوكي بي 10,000 وحجتا حفظا بيفا هيدي روش بشتكي باشبو يبقى بقول مثلا ذابونا باشي كردي 3 كردي زماني بجارتي دبستان دا ام بيجن وقت وزارتي مثلا كتابي كردي چاپ کرن Anadolu Ajansı beşa Kurdi ve bu avatıştana bu sebep bir şekil Kurdi vekaberi embebejin tehlike neydi? Avya tesirle insana mekir. İnsana xwestim ku embejin insanı Kurdi deri dixabetin u ve deri kardıkın xwestim mesela kitabı Kurdi buxinin kitabı Kurdi axu peş tabın ve tesir ve şahane Kurdaji kir vatışta. Ve çağrıcı tabii vek bu medya civaki embejin peşket. Embejin kalemeci bu alikida rahatır bu. يعني بري أمريكا نامه نمشت هاتن مد كمبيوتر ريزكر سر إنترنتي هاتن مديا جوا كيف قالوا خباتي وخا رقم أوان كرنا بلاف كر أوانا بنا سبب أنا هيرو مثلا مبيجن كاري خا بيجن بديجيتالي أم جيدكن بس ديجيتال ما أنا برتو حمو أم بالديجيتالي باركرنا أم بيجن كاري برتو كوفال سر ديجيتالي نها تينفروتن نها مسافانا خا أو كيف كريه ابل ستور او اوكي او هذا نايب لا منابي شي از بيجم بلاي ستور ما ذكريه نها مثلا خندوان دكارن كوفارا ما وقت يشتغل بس جيك والدولات اكو تيلا جوجل هي لهر دري دكارن بكرن لهر دري دكارن برتوكي ماجي بكرن كوفارا ماجي تشاوا دات كافي ام ويدري ستوري باردكن انسان دكارن بيجيني ثاني اونا ام بيجي مثلا صنامي ام دوشينن صنامه ما چند سال زود ایداد که نهاجی سالما ایسال چی مدرخص اویاجی بدری ببیشم مثلا هاشی لسان اپستوری بالکریت کانون درجی داخلن yani روش كهري يعني إذا دولة كبري نكره مثلا ببيشن قلقة وتشتابك ضد أوروبا الدولة يعني بله تال شيء ويا الإنترنت شيء ويا تويتر دركتيا فيسبوك دركتيا إنستغرام دركتيا تيك توك دركتيا تشتي مسا خباتي مسا كنت كل سببكو قال إنسان تقارن بأوايا قديش سينورا راكن أو سينورا إيوة كباري نما أنا رابونها تقارن مثلا خبات أخذ حر أو أي بيجيني دولتك درفة أو إنسان يودريكو وكا أمبيج مادي كوفالة نكارة بقرا دستيخا نكارة كوفالة بقرا دستيخا أما تقارن مثلا بشكل ديجيتال خبيجيني تا كوفالة سر إنترنت بخينا سپاس مامۆستا وەژی بەسا بێ مژارێک کرد لەسەر ماڵپەر و مەدیا جیواکی پرسێکی ببێرە علاقەدار دەوازم ژوارە بکەم مامۆستا ئەو ماڵپەر و
پرتوک فروشین وکی مینا پرتوکا کردی نقطه خو ماموسته یعنی باندور لبلابونه و شانگریا کردی کری بوه یعنی سر مالپرین ببی رنگی یعنی پرتوک فروشین چل ترکیه چل کردستانه یا جل سر اینترنت کوته فروتن وکی مینا پرتوکا کردی یعنی بله tabii çava tesile ki gelek baş dike yani Portugal Kurdiji dike u Portugal embejin de malpereden da jiten protein yani malpere Türkan da ji kan embejin mesela alakavan bu Kurdi tene ji Portugal hamidari hami muandaraji hene yani vakt bu tabii insani ku embejin nikara wala navendata ya ji nikara embejin başare kule ya befekre mesela embejin le Gümüşhane'ye yani ya embejin başare gittiğinde ya embejin Avrupa'ya ne kadar mesela bir şey kubigine tabağı ki sen interneti sipariş dedin tabii var insanlara Portugal Kurdiji xabataki bu gelek baş kirku embejin hami ve şane Kurdi le balkir u piyasaya vekir xabatak gelek baş insan kalın kubigine bir şekilde ki و وكيديجي وزارة وشاهاني كرتا قال كانجي مال بري خاجي فكرنا يعني او خاجي لسر انترنت برتقال هذا فروشن يا ماجي هيا امجي سر انترنت برتقال ما تفبار كرنا امجي الويدري دما سيباريشتين امجي الويدري برتقال خدشين بفي نبي يعني دكان امبيجون مغازا برتقال هاتيه برنسيته برتقال خدكي تليفون خدكي الويدري قالي سيباريش بدي بالفايده يجي وي طبيعي پرواش نخوام جورد سپاسیا خبرکارم پرتوکا کردی و مینا موکی مینا پرتوکا کردی دکن سپاس ماموسته وندکارن ماموسته پیچه کی بحثا کواران و بهارجی بکن و هدیه می بر به پرسان ورنه پرسن کو بینر بکن کواران و بهارجی بکرتاسیون بحث بکن ماموسته براستی بیره که کلاسیک اجبو وجه کردی بیره که نوبهار و هر سه هیوادار کیجی ام ابونه منم اما بکرتاسیون بحثا کوارجی بکن و باش بو بله از پیشی یا بیجم نوبهار هم کوار هم باشخانه ناوی zaten وقتی دست بیکن کو ده کواره مهنا یک هوا او که نوبهار اکادمیه کوارک بحکمه كوارك بحكم يكم تركيا يكم حكمه يعني شش مهاجره كده ذكره اكاديميسيان اديتوريا فيكاري دكن اويا مقاله كنت فرتات واشنج حكمه در باستمن كوارك بحكمه جالي ستاندرت نامه تويشي هاتيه قبول كرن او جي ام بيجي لازمه مربي اندام بن حميه اندامه وجالي كيف جي هاتيه قبول كرن اف كوارا ميا نوبهار اكاديميه شش مهاجره كده ذكره بحمي زرافاي كلي بإنجليزي مقالات شابتك أف مقالة أكاديمية أف جي كوفاراميا وأمبيشن دسبي كده أم داخل نوبارا نورمال يعني أمبيشن أف جمالاوية داوينة سدو حفتي وسي جمالاوية داوينة أف جي سدو سي حفتي وسي جمالية قدر خستية حتى 10,000 أمبيشن وكا مهانا دركت دي صالة من ناف برداي 10,000 دي بيبا ما وكا سي مهانا دس بوشانيكب حتى امبيشن تسبيك لانه بار ازيك نمونه كوي نشان بدل مثلا ابج مره ما حفتايه ابج مره حفتايه سي وقت سي درو بل دردكت ما جاره كي دردكت لوغا ماجي مسابچوك بو بشتي دجما امبيشن جماله 12 بي بن لوغو وي مزنكر و اف كوفارني تشاكي معنا بو سي درو بل بو وباشي مكنس دول 6 روبل و سيم هاجر كده دخن طبعا نوبهار حمي كوار اصلا اصلا قدم مربيجا وك مكتبا يعني مكتب اسكارا ام بيج انساني يعني جبركو دولت عمتنا زماني ما زماني پروردهيننا زماني ما زماني كي ام بيج بو ني زماني بازاري كاريكو وشاخانه دكن اساس كاريكو لازم الدوله بكن او كاريه يعني تبي تقاسي دولتي تكاردك لا تقاسي دولتي تقاسي كارك بكم يعني افكار طبي امبيش مثلا تفرنجي امادكي جرامري امادكي كتابه تاريخ كدوشيني برتقي ادبيات دوشيني كارك وامبيش ام تشيكن ام تكن اساس كاري وزارات انا ايجار تبيلك حافظك تشيك يعني زمانك اوادك زمانك ستاندرد زمانك زمانك ستاندرد او زمانك تي خبردان تي اخافتن ki zamanı nivise yani hami ve şahane be kovari me
ام بیشن زمان کردی کنه زمان نویسه زمان نویساندنه و خواندنه یعنی ما انسان خواندن هین کریه گلک انسان بدها از بیشم تلی از نبیشم صدا هزاره از باورم به هزاره جی بلکی هرم انسان بوشان کردی زمان خواهیم بویا گلک انسانش برا گوتیه جرا اول متنك کردی من نباره داتیه ومن نویساندن خواب نباره از خواندن و نویساندن خواب نباره هیم بوما چونکی حرف ما چهار پنج حرفن انسانی که به ترکیب بزنه از کارم نفس ساعت کیدا یک انسان کردی خواندن و نویساندن هیم بکم ساعت کیدا از کارم هیم بکم اگر مراقبی هبه حرف ما چند حرفن زمان ترکی دا ام بیج حرفی که هنا ام سیویا کلمانه بیستو نهن سه چهار حرف موجودانه واحد حرفانه هی دبی حد کاری به کردی بنویسینی بخینی گلک انسان بسیار نباره خواندن و نویساندنی هم بونه ایرو نویسکار منه یعنی بونه نویسکار daha insan az kalmış merim. Buna şairin, roman nivîsîne, çîrok nivîsîne, nûbarê da periyodik makale de nivîsin. İnsanê wisa hene. Yani em bêjin weke mekteb kovara nûbarê fonksiyonekî wisa dîtiye. Îcar di kovara nûbarê da yani em dosya çêkirine. Hinek dosya hene mesela em bêjin dosyayê gelek başin. Hinek ew hene mesela em bêjin weke serbest em diweşînin yani bê dosya em diweşînin. ام بیشن نوبهار شعری و پر باشی دوشینه جانا شعری کو ام بیشن وکه هیویه که بری جدی بینه ماناج ام دوشینه یعنی مثلا انتش هنه مثلا تدبینی که ام انسان مرا قوی هیا ام انسان خواسته بنویسه پیش کنه ات مجبوری کواری نوبهار روپلی نوبهار جراوه بکی ات مجبوری شعراوی بوشینی او شعراوی بوشه مرا قوی چه دبه شوقاوی عشقاوی چه دبه سوی او کاره شعر دیوش اشترا بشینه اگر شعری توش نوشینی تبیش از این هر نوبهاری دا هر وقت شعر باش تشتی امبیشن yani gran و او بشینم تاکی اوی شعر چاوا بگیم اوی چلوک نیست انسانی چلوک آدم نیستین اوی چاوا خود کدری خود ifade بکن کدری اوی رابم ببیش کو از مثلا از هیچ دفعه خاصم بنویسم مثلا ادبیرانی که خوب بیشم رو که ارجان علی رحمتیش مرا گو ککستین من گوتیش کتاب پرسم گو پرسه ما مسته گوچما جانا شعری قصد وشیده میگو ما شعر کدری پیش دادم ما مسته میگو یعنی شعری کو نو درکتنه ایک مثلا میگوش من شعر باش ماش دیگه بنا شعر باش نه گرک نوبهار امجرا روپلی کی جانا شعر باش درکفن جوانا به مکتب پر کیفاوی هاد گفت باش کی دوام کن گو باش کی یعنی نوبهار اوکی ها ببي اوكي با كريا يعني انا هاد قارن بيجم طبيعي هر نفسي ام نواشين يعني نها از باور نها دوسي اخو فكم بيرد دوم فاكر مو ازي داش مجمره نو بكم هذه مذكر يعني بقاسي كو شعرك ام دواشين ثقه شرقات شعراتنا بقاسي كم تشروك ام نفسي دواشين سي شرقات هاتنا هر نفسي ام نواشين نقارن مواشين هم جينا منا هم جانا فرقاسن يعني هر نفسي اقل شيء طبيعي مري نواشين يعني الشعر جانا هنا حقيقة شيء كلا خرابا يعني تبغى شيء يعني حقارات ببارك كيش كردي راشي يعني لك أنا بيجم كي خرابا يعني çünkü نویساندن تشتكي ومريد بجاه مريد أم بيجن دم در باست به بري كنت بنویسنی گرت بخيري گرت ترجمه بكي گرت أم بيجن شعري كاتنا نویساندن روماني كاتنا نویساندن بخيري چلوكات بخيري كإنسان چاوا خو إفادة كريه گرت شخرا وك خو پرورده بكي خو پرورده ناکه مثلا دونتی عشق شیره که دنویسنه او شعرا هر شعری ویساشی مری نواشینه گرکه اما شعری کو استقبال وعد دکن تبي چون اف شعرا باشه تتلر وانا هيك تبيني اما انا دوشينن وشعري باشي هنا شعري امبيش نورمال وسط يعني ام كوفاري وك مكتب دبينن خاصه او انسان انا خو بگینن پیش کمن ام امکان يجمع انسان ولا شيء دکن ساعت خوش ما مسته سپاس دکم yani وندبن کوواران و بهار جبو جوانن کرد یا جو خوین نویسکارن کردن کدوازن بنویسین هیوی بخش yani هیوی ده بخشینه بله دبشینه و ذکریه شی ذکریه فجاه کم انسان کو دنویسین مراق دکن خاصم بنویسین وقت مگو برا پیشی حقوقی بگینن برا بخینن نمونه پیاسی ببینن هلبستا بخینن چلوکا بخینن و نویسی خوشی بشین نباره از کیف قشی بدل وجار از بوشین بله مامسته مامسته دو پرسیم مانه پاشره مج بینران ر تماشاوانان ر پرسا بستینن مامسته ما کورتو گرمانجی نوبار حتی نه چند پرتوک چاپ کرنه استاتستیکه گوسا دورا ما دورا شسرینه
شست شفينا نێزی شست پرتوگاتی چاپکردن يعني ساعتها çavaz bejim deheb şaxanê me hene yani kovar nebe kovar çünkü ji ömür dixwe ji wext dixwe yani kovar heqete jî pir zor e hem ji ömür dixwe hem ji wext dixwe nayêne tu pirtûka çap bikî yani nîvê wexta me kovarê derbas dibin asliye xwe tibûye jî em ê ji kovar nebana ew qas bekî pirtûkê jî me ra derxistana îjar deheb şaxanê me hene kent işıklarî û ew nûbihare di kentêra me dora heftê pirtûkê çapkirine ji nûbarê jî heftê küsur me çapkirine nûbarê jî spênsîlî derbas bûne بله مامۆستا fakat tiştê wisa heye ez bêjim mesela hin pirtûk hene sê çar cildin mesela wana weke cild em yek pirtûk hesab dikin wana jî wisa hene erê براستی جی رولان و بهاره گلک دو وشانگریا کردی ده شست پرتوک نه هندک آرشیوکه مزن جو Yeni bayağı bir yaşasın erê اره مامۆستا مامۆستا پرسامنی داوین yani نوبهار 5 سالین پیشم دوغازی چه پروژه‌ام پک بینی مامۆستا Kekuy ew daha tabii çend proje me hene mexaber me heye pêk danîn mesela niyeta me heye ku mesela em kovareke zaroka derxin cuda em ser vê difikirin atmosferek wisa em bibînin em ê çêkin em ê vî derxin em ê karê xwe ku normal devam dikin kovarên xwe devam bikin pirtûkê xwe devam bikin çeşidê wan zêde bikin çend kategorî bîra me de heye em dixeber didin em difikirin nav hevala da kategoriyê nû mesela em bibêjin çend hebê wisa em difikirin emana em wî walê da jî pirtûka zêde bikin mesela hin kategoriyê me kê min qelsin ewana em xurt bikin bi taybetî bîranîn biyografî em bêjin roman divan nokta da em dixwazin wana zêde bikin edebiyata modern da tiştê nû em dixwazin em çap bikin em bibêjin îmkanek me hebe tiştê klasîkê me pir taybetin mesela ew klasîkê me yani bi taybetî ez ya bêjim duwarê xwe da pir başin çeşitî wisa belkî çend tişt nûmunê nû em bibînin em ê wana çap bikin yani belkî nayên zanîn ya jî ne kesî nebîştine tiştî wisa hene em bêjin mesela seta me denbêja heye evaya ez vê nûmuneyê nîşan bidim ewana ew mesela evaya vir da yani gelek xebatê pir başin vana yani di sahê va xebata me têm kirin çar heb me çapkirine taxmîn dikim dora 15-20 heba ew ê çêbin Portugala niha sê çar hebê de amade ne em ê wana devam bikin dijitalê da em ê ew ka xwe xurt bikin em ê mesela em ê hemî pirtûkê xwe dîş veke em bêjin App Storeê em ê bar bikin hemiya me bar gelek bar kirine em ê teva xelas bikin wisa ew bikin divana jî em ê weke ew em ê tamamî ser malpera xwe ew ka xwe karê xwe dijitalê birêk pêk em ê tamamî xelas bikin yani 5 sal ne demek nêzik tabî xelas bikin بله بله zaten مامۆستا devam dikin Bele. ji malê ku mane emanaj lê bikin pirtûk jî me gelek bar bikin emanaj ew xebata me di domene ha بله مامۆستا سپاس دکم مامۆستا بینەرên عزیز بەرنامامە یا مامۆستا re قسمە یەکەم بداوی بوو ناجی پرسێوە هەبێ hûn dikarin li chatê de binivîsînin şîroveyan de binivîsîn ez ê ji mamoste bipirsim spasiya mamoste dikin pirseke wisa hatî niha ji chatê mamoste yani ciwanên ku dixwazin Kurdî binivîsînin divê çi bikin yani lê ez bawerim di nav weşanê de jî we bersivan dibû yani kovara nûbarê her deriyê xwe ji hemû nivîskaran re vedike dîsa jî hûn dikarin biversinin mamoste yani ciwanên ku dixwazin dest bi Kurdî bikin nivîsandina Kurdî bikin divê çi bikin divê bikin jî zaten divê viya bikin yani çünkü ziman hakikaten jî yani bedenek ji parçek ji bedena însan e yani em bibêjin kincekî mesela kincekî ser xwe derxî bavê jî ew kincê te parçeyê te nene ama destê te çavê te guhê te hundirê te her tiştê te parçek tê ziman parçeyek ji wicudê însan e ji dêw bavê me ra ji kalê me ra ji ew ka me ra ji me ra mîras maye û xortê ciwan jî hêvî dikin li zimanê xwe xwedî derkevin zimanê xwe weke nas me bibînin bizanin ku ziman her tiştê însan e yek ji bo milletekî ziman her tişte eger zimanê te hebe tu jî heye zaten tiştê ku me ra dikin millet jî ziman e serê xwe da tiştê asil serî da tê jî ziman e îca ev ziman ji me here em wenda bikin
او تشيج ما بمينه تشتك نامينه يعني او تشتك او ريحك تدم او ريحك ام بيجن وكل نتاو دايما زمان حرا تشتك نرا نامينه جا هيفيلكم خورتي ما زاروكي ما باواكل زمان يخاف خلي دركفن زمان يخاف بخينن زمان يخاف باصرار وبعناد لي خلي دركفن برتوكي كردي بخينن تشتك دخينن وشخرا مجاركي هل بيجن شخرا ام بيجن ماركي دا ام بيجن بيش طاببن بيجن كي مثلا انسانك بيجي زي هر قاري بكم نقاربك انسانك بيجي زي هر تشتي بكم نقاربك قالك دواري خدا شم علاقتك واجر قابليته ويجي هبه مراقيك يجي قابليات انسان يعني هبه ومراقه انسان هبه مرب هل دكاره بسرب كذا يعني تبيجي مثلا ازي دي كاري داخل بيش طاببم تمراق بكي او قابليتها تجي هبه بيش كذا دواري سركل دي داجي مشارك يجي خراب ام بيجي تشلوكا بدرسين شعرا بدرسين رومانا بدرسين شركن افتشتا بفيشك في برالي خديتي يمكن وبريكو بنفسين جي دبي بخينا يعني دبي بخينا يعني اي بري ما تشغوتنا اي بري ما تشنيفيسينا كا ام بيجي في شعري تشنيفيسيا يا جي في نفسكاري تشلوك نفسينا رومان نفسيا وانا بخينا çünkü insaniku numune اول belki قلسن numune اول belki خرابن belki إلو تجار رومانا تركي لا جوسا رومانا دنيا إذا تبدا وسايا جرى أول إنسان يكون أم بيج الشارع كنيسي بالشارع إلو الشارع إلو من قال قياس بكي مقايسة بكي بلكي على كذا قلسمن فقط أويا بناء بنجه جبو تشتينو يعني تشتينو سلمان هاتي أواكرن كا إبريا ما شكرنا إبريا ما تشني بيشنا قالك وانا بيزكن ياجي أفدي بيسكار كي باشا كاس تشتي بخينم أذكرتي أخذ زمان يخو بيش طابم وباشي رونن هدي بنفسي كرت أمبيش بنفسينن بشينش كوارا أبلا بشين بوك مجو كوارا نوباري جنفيسكارا جوان نفسكارا فكرية حتى داوية درية فكرية بكيف خشية مبوشينن برا بيشي بخينن باشي شيء هدي داس بنفساندن يبكن برا بشي ورن مثلا برا بشي ورن كواتشية بدردورا خو بدن خاندن إنسان كان بيجي مثلا كك يوسف دبي والد باشا كك يوسف كابا تشتا بنفسيا كم يذكر فاتشا هي فكرة تشيا برا بشين أجي فكرة خو بيش يعني أول شيء مهم ودما تشتري وصا كده من معرف خد ناس كخلاء معرف دبينك إمكانية تشيا وبيشتك بشكل. بله ماموستا پرسه کردن جچته هاتی پرسه که نزا از بپرسم نپرسم ماموستا دبیجه نوبهار چما تنه پرتوکین کردی چاپ ناکن yani çima Portekên Tirkî çap dikin pirseke wisa hatî mamoste rast dibêjin erê na pirseke xweş e pirseke gelek xweş e ya bixabin tabii va handikapa me yani bi rastî jî me re dixwaze temamî em bêjin Pirtûkê Kurdî çap bike Pirtûkê Tirkî em tenê li ser tarîxê û lêkolînê ê Tirkî em çap dikin yani mesela Pirtûkê edebî em Tirkî çap nakin yani belkî me yek didin numune çap kirin jî êdî niha ji me ra Pirtûkê ku em bibêjin eger lêkolîn be em bêjî ya jî dîrok be em Tirkî çap dikin bixabin gelek Kurdê me em bêjin Kurdê ku li Ewkê yani mesela wê rojê ji Almanyayê telefonî me kirin dibêjin nifşê me îro دبي دري ألماني خبر دادن دبي تركيش نزانن دبي يعني دفش أوكي تركيش نزانن وزو كرديش نزانن دبي سر ديوكا كردا كتبي ألماني جمعنا تشابك يعني مثلا تكليف مثلا جمعات بس تشتكي بير معقولة يعني بلكي يلون ألمانيا مليون كليف كردها يعني مليون بستة هزار كرد هنا وزارو كيوان دزانك كردن أما ناس زمان يخزانن تركيش نزانن ألماني تخازن كتير أم تشابك يعني روش مقابل روش على كردي ما الدنيا في شكلية يعني قالك إنساني ما كردي نزارن خاصن تيرو باخب تركيهم ببن يعني بوان أم كتابة كتاب كن أما وكا برانسيب أم أدبيات أم بيجن أوكي أم كتابة تركي شاب ناكن حتى أنا ما شاب ناكن يعني بشرح إنه منها بنجي رومانج مراتين تلوج مراتين أم شاب ناكن جبرك أم خاصن أجر زمان عواب بأدبيات كردي شاب بأدبيات كردي زمان ما عواب اي ليكوليني اي ديروك ما تشاب كرنا او جي احتياجك صحيح ما هي دخسكو ام تمامي كردي تشاب كن اما بكوفالا خدا اف برانسيبا باراستيا جو سريفا يعني اوا سرو حفتي وشي جماره
تشتكي تركي ما ناقصتي ام تمامي ام كردي شابتكن بله كوبالا مامۆستا دوسا سپاس مامۆستا گیان برساجي بوك برستيا سباسياوي دكم برسكي أري. كلا خوشة بله يعني- مامۆستا او تشاو دريمي ام بيش ديشد بين نقطه دريميش ديش باش ليه برسياش ئەرێ مامۆستا أري. بێگومان سپاس دکم مامۆستا مامۆستا پرسێکە بێ ڕەنگی هاتیە دەبێت لە تورکیایە هەکە زمانێ پەروەردەیە ببە زمانەی کوردی ینی کوردی ببە زمانەی پەروەردەیە ینی کوردیش بۆ بەیە حازرە مامۆستا وەشانگەرییا کوردی چاپەمەنیا کوردی ماتریالێن کوردی پرسەکە وسا هاتی یانی مامۆستا نه tabii وقتا bir zamanı perverde وزارت perverde ev şart deyni peşiyata beja huni falan kitiba amade bikin evaya jera pevajoya kitiba yani emici ilo tago dest be perverde bika hama tisbe nikari dest be biki yani emici mesela çimen nikari Türkiye nikari dest be biki yani mesela mamoste havaleme hanet dikave kampe dibi em dibi adin hunçirkin dibi em ders kitabiya Türkiye hasıl kizan ders takidi beşin avana rudenin 6 maha 4 maha 5 maha ders kitaba dersi amade dikin zaten wezareta perverde eğer jwara beşi huni zamanı kurdi tkarun hun perverde bikin em 6 maha 7 maha tekevna kampe em kitaba ki lugor ki dafaze wan yani çünkü o dafaze wan ji ev haben yani ev için şartta değil peşiyata ev iştara belki Hindistan'da sansür bikin ev Hindistan'da beşi ki bir ne bişin ya resmi Frankfurt deyinin İslam marşı deyinin zaçı deyinin Van deyini yani bana işte usa yani tabii ki az gol kafi akli kha azrab kitaba perverdi vay amade kiriye nubare matematik و fizik و zaçım amade kiriyo bram devlet bana bu khandın devlet bana bu khandın na devlet değil işte amade bakın ama şey bu khandın ancak kitabımı baka Türkiye alikar yani yardımcı kitap değil Türkiye'miz baka tavsiye düvedere derbas mı بله مامۆستا ببین نبی بیواجو اکوسا چی ببه امی پیشش مها تکفنا قامپی امی ویا آماده بکن قدری وساشی هنه لگور دری وجه هنه انسان دکار من ماتماتیک ایجی فیزیک ایجی او کیجی ببیجین هنه نمونه مهنه روجاوا نمونه مهنه باشور نمونه مهنه امی رابن ما ترکا وقت تشتی وسا چیکرن چاو چیکرن اروپای مذکرن نمونه پیشی آخا مذکرن ایمجی ئێمەشە هم جيت كارن ويا بكن حتيش تكارن بكن وحوالي في كاري بكن شيء هنا وسبوري في كاري شيء هنا ذات الوقت مقول أبي تشتكي مخازة ونيجي بيها شيء بكن أول يروح أزماني بيروردي بو هم أسمع ما يدرس بينا كذا أبي صالح كشيء هذا درباس بي أبي حفتش من درباس بي دوار دم يجي مرة كاري بتوقع ما دام كن سپاس مامۆستا پرسێکە داویمە gelek سپاس بۆ بێ بەرسەوێ مامۆستا بەرسەوێکی هەوی بەخش بوو وەشانگەرییا کوردی مامۆستا پرسێکی وسا di şertên dijîtal de çawa dikare bi pêş bikeve mamoste pirsa dawî ev e ji şîroveyan hatî zêde wextê me nema mamoste ez Kurd dibirim lê wekî din pirsî hen yanî ez zêde nawazim wextê we jî bistînim نا وقت bele من وقت ما هي بروبلم لنا او كونسبت اخو خلانك كان خبرتم يعني امس وقت ما هي كابو ديجيتال طبيعي هنروح بيش تكابا يعني از بيجي ديجيتال ده تبرشي هاتي لا از ملك كلاسيكم از وري ديجيتال ده از سبورة كي باش نرم يعني جاني كده حسابي من ميديا اتفاقية انا وانا شي برتشتاجي فهمناكم بكارتينم اما بشكل دبرسم بكارتينم تایبەتی لیون پڕ چالاک مامۆستا لە تویترê نا از زيدا جهاتي نرم ياز بيشم هند تشتاز هفالي خد برسم هي دمم يعني يا بيشم ميديا جواكي ده هفالي ما يكسر ميديا جواكي تخبطن هنا وقت بقول ام بيش ما سابانا خا بوي وشخاني وكواريج ما ما ذكريه صلنا ما مجلسا او وكا ام بيش هرچقاس خلق بسات تشتي چاپكري نفازو شي ناف كرتادا افتشتاهي وننشتيه كل ما وقالك انسان وقت برتوكا كوفار تقاجه ماتريال بكر دستي خو بكيف مصاب دستي خو بخينا انسان ما يوصاجي قالكن امي دمي بيشتاشي هم كوفارا خو تشاب كن كوفارا خو وشاني خو هم يجي جبون ديجيتالجي امادايه مهنه ذات مقمقو جيك ولاتك جوجل لي هي لهر دريجي ام تقارن وشاني ما خبيني وشاني ما وكوفارا ما وامي الشغور شرطك والدنيا اذا تنجو هرتن نوبكن خنودكن حوالي ما بتايبتي سربي مجال دخبت هذا
ام بیشن ام خواه ویدا آمادایی خوشی لگور روش هایی که ترکیه ام بیشن دنیای تشتی کو کنسپت کو ام بیشن مدیا جواکی تی براف کن دبه و آمادایی خوشی ام لگور ام ایش تعقیب آبی ایشی باش تکن حتی شمته ام همی متریالی خواه مثل مدیا جواکی و کدیشتال بار بکن و تشتی کو نو درکت شی ام واناجی دامی دکن ایجار وکه مگو وکه چاپکری جی ام کاری خواه چاپشی بکن هم چاپکری هم دیجیتال کاری خو حتی دمکی بمشینید اگر روش بیگو هرتن بگی کدری جی امیجی دوگوریو خا و بکر حاضری ما هي يعني ما مستم جبو برسا نهاو برسوان مگو برسا داوی ل يعني جامعه که چند جرا دنویسینی دبه و برسا تاکاج ما مستم برسا از نوازمی بشکینم يعني يلا برا برسا ما مستم برسا گوساتی لسر خو مجبور کرنا وقفا مزبوطامیه يعني جلا ستاندرد كنا رزمان چه فكره ما مستا يعني برسكه وساعتي دي وقفه مزقام يا خباتك يا جبو ستاندرد كنا كردي دخبته برسكه برنجاتي وندكارنا ارجي برسكي قال لك هي القانون السلبي نفس على خبر دم قرشي سلبي مجاري بلا ما مستا لا خاصم محتوى بيشتي كوميدي وقتها مزوقتنا بريالك وساستان قال ما زحمه تربو براستي يعني تشاوا ام بيجي محوانا غارتيا وجرامر جلادات قابل يجي بقول مصاد دوام دكن قال لك باش خاني ماجي مصاد دوام دكن مكاري خاص سريدا تشاوا دوام دكن مصاد دوام دكن يعني ام بيجي دايا رايا فتشتي وصايا هندشتي ام بيجي وام لافكيه مناكيه يعني نكو ام جيبينا از بيجي بيجي مثلا دارا ام الشعيرات داش نادمان دارا ام كلاسيكين متني كبري هاتي دي ساندنا داش نادمان فولكلور داش نادمان فولكلور به كلاسيك به شعر به داش نادمان حقيقة ليش داش بالدوام çünkü müsaade nafkar kida ama ana durda da Paris'in fakat modern dara bekartinin seyida jumsaya nahaji müsaade devam tıkın ijan diviskale kuşmara divisat şinin nizam evvel gol ma beşinin evvel gol Mezopotamya kare ma zahmet tırkırna evyak ediya afkar بكونسبت şeydi ben yani em beje eğer rola vakfa Mezopotamya rola gibi sahibi ve yani Türk dil kulmiyat Türk'e yani em beje çıkıyorsa rola gibi sa ne bu ya yani ne ko az او تكب خباتي وان برجدينا از per قيمه المخاباتي وقفه Mezopotamya دبي اف خبات كونسبت şeydi ben مثلا جراجي مساواه كتكليف بهوارا جانا خبر ددن دبي Mezopotamya از بدري يا بيجم جارك الانسان بجيبينا حمي باشان خانه حمي هم بيجي كسي كل سري والد خبرت بيجي فينا بريالك بيستاندن او تشتي كل بيستاندن قرار تشبه امريات بك قرار تشبه امريات يعني ام بيجي مثلا يا مسابقا افا سيو صالح تشتي ام بكن ام تركا بكن ام يوقوان بكن دبي اما بكونسبت فيا بيكتن يعني اما والودري قرارك ستاند اره يا ام سلام يكاري لكن ام تشاو اخذ برين سبيهم بلكي تشتكنو داخل بيشامه ام بيجي مثلا كارو جوا قبل كليه يا جي كاريك ام بيجي انها باشور خباتي تكرن كلنا وانا قبل كلنا نا مثلا زمان مساله جديه مرن كاره ام بيجي حما هرس عليه قرارك بسينا وخبو قالينا برا قرارك اشتي بيكرتن برا وانا جي كاريك ام بيجي باند حميا بكن برا باند بكن ام هل ويدري ام يجي قبل بكن ام يجي خبو قالينا ام يجي بكوان بكن فكري ماجي هنا دفردا بيشناري ماجي هنا امشي بصابه امشي تشتي خل بيشن ام وكاف ممكن يعني دفردا قد بروبلما متنه فقط بيدري او قرار بس امشي بيدري خب قارين تشكي صادمه ناوي يعني اصولا جناوي كردي الاوروبا يدرسين هنا اسطنبول يدرسين هنا وشان بصالات كافن هنا قال فاناجي ام بيجي من الريا وام بالسينا ونارونا بريالك بالسينا او يعني ام مثلا رايداني نابه مثلا مبرسي دبي ام رايداني دتن رايداني مثلا زمان شنابه يعني راي تبرن يتقبل اما از راي مهندكن بلكي قلت امر راسته يعني ما تشتكي دفرادا كونسنسكي براتشيبه ام يجي رياض بكن بله ما مسته جالك سپاس جالك سپاس ما مسته بله ما مستگیان ام هاتن داویا برنامه خو سپاسیا ودك ما مسته و كرد حزين هجا بينارين عزيز ام هاتن داویا وشانا خو حتى وشانا كدن ببين دناف خير وخشيه ده دقال سلامه ما مسته
اجي سپاسیا خوش تماشاوان همیه را دکم شدلو جان همیه سلاف دکم داخواستم بجوان اوکو لوشان خو خدی در کون زمان خو خدی در کون لهبونا خو خدی در کون زمان هبونا وانه ناستما وانه بیرا وانه حافظا وانه هر چی وانه و هل وستك مصاب بدم كو ابي زماني بك زماني پرورده زماني كي بازاري بعناد وباصرار زماني خو خبر بدن زماني خو بنوشين بخينن سپاسيا تبا دكم شباب تبا خوش بمينه سپاسكم شنو برنامج اوا كو اسكن ميفان كلك سپاسيا ببین بخیر و خوشی سر شعبان مسته.